Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma syanuh, al-qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa bti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan simulja, guru abdina sareng guruna para ajunan sesaja, ajunan Raden Kiai Haji Muhammad Itsbat bin Syekh Abdul Qadir, si abdina juga sangat amulja kitor abdina ta'zimi, juga ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Musleh Jamil, si abdina juga sangat amulja kitor ta'zimi, ajunan si mulja Kiai Haji Nurut Tamam Jamil, si abdina juga sangat amulja kitor ta'zimi, sahibul hajah, sahibud dakwah, tuan rumah, ajunan si mulja Taretan Haji Abdul Hayyi, sekeluarga ika dinto tempat seyari samangken ika sokani sarang Gusti Allah kaangkui matowa potrana, kaangkui masepo potrana i dalam ikatan pernikahan yang kikento antara Ananda Saiful Amin sareng Raji Epon yang kikento Cindy Andriani yang ki kalaban pangarep malarmu ke mantan si dua se selamat yari semangken sareng Gusti Allah itu tiyakina judul pas tetunya akhirat, sakinah mawaddah warahmah, barokah umurah, barokah ilmuna, barokah rizqina, barokah nak potona, sehingga ngaule nak poto solihina wa solihat, amin Allahumma. Teretan si sami muljah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mantan kento anu pak, mantan kento antik unik pak, teki bagi unik apa mantan kak dinto pasera asaos mantan nah andi kamantinna swarga, andi kamuljaanna swarga. Misaka itu apa karena akad nikah pertama kali kento ilaksanaki nang swarga, maka pas saya rasaos mantanna kento oleh tetesan dari kemuliaan swarga kento. Mangkana teretan kiai pas saya rasaos kiai nah Habib pas saya rasaos mun bede mantan lebet orang tak ciling ke kiai ciling ke mantan teki pak. Jadi mun beda mantan lebat kiai ang wala pahnengen-nengen sa kento malay pamaring wala tijimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teretan si sami mulja si abdina mulja kitor abdina ta'zimi i Madinatul Munawwarah nang kota Madinah kak dinto beda Mathaf Nabawi samaken kati ampun sobung Mathaf Nabawi kak dinto museum Nabawi. Jadi museum kak dinto nang idalem eseh hal-hal si berhubungan sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
delemah rasa penah tombege mimber bencam sama jemaah kento contoh ipon dud dari hadis-hadis Rasulullah juga ipon dud dari budak-budak para sahabat. Lan nang dalam museum Nabawi kadinto teritan beda replika beda tero enak delemah kamar Rasulullah ipon dud dari hadis ipon dud dari budak para sahabat. Katiban apa okoran replika tero enah kamar Rasulullah kak dinto si contoh waki neng Mathaf Nabawi neng museum Nabawi kak itu teritan kamar Rasulullah si kasari nih sarang rajina kasari nih sarang Siti Aisyah kak dinto okorna samiter 2 meter kali 100 belung polo okorna kamar Rasulullah kento 2 meter kali 1 meter belung polo. Artinya sama kena tanya ke ring karang anyar bede ring karang anyar kamarah ukuran 2 meter kali 1 meter belum bolo sobung taritan 1 meter 2 meter kali 1 meter belum bolo itu beni okorna kamar pak okorna apa mun kering karang anyar okorna kasor tinggi okorna lencak taritan tapi kamar Rasulullah itu 2 meter kali 1 meter belum bolo. Mangkana abdina dimin ki bade ponduk tinggal merangaki beda hadis ya ada bu bahwa Rasulullah kento mun asolat malam taritan mun asolat malam kento tinggal asojud sambil pakai pengkir pada Siti Aisyah tinggal asolat malam salat tahajud kento Rasulullah sambil asojud sambil pakai pengkir pada Siti Aisyah kento kan dalil madhab Maliki ada buaki bahwa reng laki nyeting reng bini kento nyeting bini tibi kento udun tak betal nah, dalil lah kento debun madhab Syafi'i bunten pakun betal kento khusus ke Rasulullah tadi Rasulullah kento asojud sambil mengepekir pada Siti Aisyah abdina dimin ki berpondok andi pikiran oh berarti Rasulullah reking ce istana ke Siti Aisyah dari istana Rasulullah sampai asolat tak jauh dari Siti Aisyah asolat cek seman dari Siti Aisyah atau makna saya nomor 2 oh berarti Siti Aisyah ya pasarin nah abek mese sampai dari mesin pasarin nah pada Siti Aisyah telah depak kapal solat na Rasulullah tapi ternyata benih 2 makna kento saya maksud benih kento saya karena pagi dari hadis kento benih keng pola na Rasulullah cek istana ke Siti Aisyah meskipun lakar cek istana aku tapi benih kento alasan nah bencukan beniking karena Siti Aisyah itu mesek pasarin na bunten tapi karena apa karena kamar Rasulullah kak dinto copek taritan 2 meter kali 1 meter belum polo ketika dinto Rasulullah asarin kak dinto juga Rasulullah asolat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad taritan si sami mulja si abdina mulja ki tor abdina tadi minta tiket okorna kamar Rasulullah 2 meter kali 1 meter belum bolo delemah cuma rajian sakoni cuma delemah Rasulullah gitu sih cuma beda depor nih kini cuma beda depor pas beda kamar beda ruang utama kebai pemangkina tamu kentok delemah Rasulullah sobung bareng-bareng mewah sobung saja sederhana seede kadang hari telu malam tak mengki kadang sampai sebulan depor Rasulullah kento tak ngukos ajunan sering mireng kenapa seede mun sebulan tak ngukos depor kento wa ma hiya illal ma'u wat tamru seede sareng Rasulullah kento korma sareng air mangkan kan sering teritan tinggal asolat Rasulullah kento sahabat terapan asolat sahabat mireng ngaki Rasulullah kento beuten atek keletek pak pada delema kenapa beuten Rasulullah itu atek keletek cepon sahabat saya kukeng munyin atau lang atau koroto di akhir lastari asolat mator dek ke Rasulullah ternyata bunten benikeng munyin atau lang bunten sate adek keretek cepon saya buru tapi munyin apa munyin beto mak beda beto nah kalbuna Rasulullah igencel kalaban beto itali kalaban beto dari saking payah dari saking lapar pak orang itu mun lapar tabu mun lapar kan peti pak nah, karena peti teritan mun itale ben betok gencil ben betok itu pendenan petina tak pati beda Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad nah kita Rasulullah teritan Rasulullah bahkan setong waktu nang peperangan Khandaq mana bita Kaleb peperangan Khandaq kita
pasukan orang kafir koalisi sarang orang-orang kafir selain orang kafir Mekah itu koalisi sampai terkumpul 10.000 lebih pasukan kangkui nyerang dek ke Madinah. Karena orang Madinah waktu itu kita mampu kangkui menghadapi pasukan sebesar itu, akhirnya Rasulullah kita menurut pendapat Salman Al Farisi ipakon abadi cureg, ipakon abadi parit. Jadi Madinah itu lengkong ben cureg. Jadi kalih Madinah itu kalih, pinggir itu kalih. Sarang sahabat rombongan sarang Rasulullah juga. Madinah itu tak pada benih Karanganyar teritan. Benih tanah sih kalih Pak. Benih Karanganyar kan tanah sih kalih. Tegi bagi. Kayak itu betul sih kalih teritan. Tapi kadang beda mungkin Karanganyar sih. Mun parapan ngale kuburan tepak ka butuh ngampar tinggi. Beda kayak kadang. Mun tepak ka butuh ngampar. Kalau sepolo sesubung umur. Kalau sepolo rek narik. Mun maghrib kita mari kadang gitu. Mana bineng Madinah kita saja betul tapi sekali kita betul sedangkan sedaerah tak pati beda teritaan karena sedaerah tak pati beda sahabat kita payah luar biasa karena payah tak mengki sedaerah sahabat kita matur ke Rasulullah matur sambil yang kak kalbuna sarang sahabat kalbuna yang kak pas beda betona kalbuna sahabat kita beda betona italiaki mator sahabat dek ke Rasulullah alju ya Rasulullah lapar Gusti lapar alakok berek luar biasa tak mengkisi dek Rasulullah itu misem pai buka kalbuna ternyata akun Rasulullah benih cuma sitong dua beton si kenjel lagi artinya Rasulullah pada payah oke itu Rasulullah teritan sampai nih waktu kak dinto sahabat bener sing ngulati cek Rasulullah cek payah nah pas along kuber kata lemah kuber kata lemah mana paseras mana cina kaleb mana pak Kaab mana bida kaleb kita alongku kata lem aku ber kata lem ada pak kata lem ada bu karajina le napa kak andi apa ben setele masa nikah wa Rasulullah cek payana le engko ajli ngaki abi tak deer ngara mayumun andi mayu amas sam andi apa ben bedembi ini kene kak setong mun karo aga bayi roti satalam aga bayi roti sabede bisa insyaallah oh mayu mbak nak bayi roti kok senyam beli embit di sambeli sarang sahabat kita masak ambi akhirnya roti kita lastari tinggal ampun lastari matur ke Rasulullah kayak ngatok koto Pak ke Rasulullah kita atok koto karena sahabat banyak atosan waktu itu bahkan lebih sebu di matur atok koto ke Rasulullah Rasul ajunan semangkin nyatur naka compok ni bini compok semakin perapan asak masak ajunan kadie cek payana nyereng ajunan semakin yator naka compok mayator nadeer ka compok mana bi abek ta sahabat abek ta taka cuma sabana pa orang kalima orang sabolo orang mana bi abek ta korje abek ta kapi itu tak mendeng mana bi abek ta kapi mun abek ta cuma sabolo orang cek reng sakonni ka itu Rasul yang kiri pun Rasul apa napa tinggal lestari ketika itu Rasulullah pas pengumuman ka sahabat Pak sahabat saya benyan atosan seberapan alakuk itu Pak ijabui bener Rasulullah sahabat nikah semakin ke apa panasa masa compon nik binin para panasa masa tore kapi ya tore ka compon ka abu pejas tuan rumah na cerita cering ke ruas siap sabolo paring atosan yundang kapi bener Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad nah kita pemimpin bagus Pak ke pemimpin saya ketika itu apa pimpinan saya ketika itu darem pimpinan saya mun kenyang abareng mun lapar abareng kenyang kabareng kenyang lapar abareng mun si kurang saya ya mun saat ini kere terus sucin bangun cari saat ini kerot kali terus sucin mun ikan bulik lapar kapi tina mun si lain makai lapar korang kok ben kenyang iku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad timios sahabat kita ben Rasulullah depak lemah sahabat kadin toh Rasulullah tak langsung ada bunten sonau sapaya luar biasa benih pahmundut kada bunten Rasulullah dari tukang tani jadi Rasulullah senaningi debun Rasulullah pon cek betak debun Rasulullah torot neng tomang aja betak boleh senaninga titaning men Rasulullah sok cukup embin roti kento tanding sareng Rasulullah sampai sahabat atosan kento milo sedeje ada sedeje ternyata cukup ben roti kento tak luang sekali ternyata barokan apa barokana Rasulullah tinggal terakhir lalas tarik sedeje sahabat ada tuan rumah kento ngatore ke Rasulullah ngiring ajunan Rasul ada Rasulullah jawab enten bian kade
Mbian punten ajunan mbian kada ada gula di budi. Khadimul qaumi akhiruhum syurba. Panglatina kaum nikah mun nginum mun ada di budi benih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita Rasulullah sederhana luar biasa. Telemah 2 meter kali semeter belung polo. Sobung bareng-bareng mewah. Seeder kadang rat malarat Rasulullah. Sekut agencil kalbuna kalaben betoh tapi Rasulullah itu bengal ada bu panapa baiti jannati tang romariah pada ben suarga mak bengal Rasulullah ada bu ketika itu cek telema 2 meter kamar 2 meter kali semeter belum polo karena kabungaan suarga seeka oleh sarang rumah tangga suarga seeka oleh sarang orang alaki abini kento benih masalah genteng aroma benih masalah lebar aroma benih bereneng Roma si genteng neng tanah si hektaran neng emas si atok rontoh tapi Roma bisa deti pada ben swarga muneng Roma gento isih ibadah ka Gusti Allah isih iman ka Gusti Allah isih akhlak si bagus pada ben dalem Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad jadi okorna taritan Roma mangkana mantan si 2 taritan Basera Saiful Amin sarang Cindy Andriani kak dinto yang kisami make mantan laju kento sami teritan Roma kak dinto muntro tetia Roma si pada ben suwarga neng compok kento kudu beda telok halwa panapaan si telok kento si pertama kudu beda keimanan ka Gusti Allah laki seiman bini seiman nak potok seiman keluarga iman jala iman sedaja gento kiai abdina iman bini iman nak foto iman sedaja ke Allah mak pakun panas Roma gento mak pakun atokaran Roma gento beda panapa sekocak iman ikak dinto teritan menghayati makna ipon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bahwa sobung pangeran selain Allah mun sobung pangeran selain Allah berarti sobung si bisa aparing manfaat kecuali Allah sobung si bisa aparing mudarat kecuali Allah sobung si bisa aparing rezeki kecuali Gusti Allah mun lampun Allah aparing pasirah si nyegeh mun Allah kadung nyegeh pasirah si aparing apa jadi kita menghayati makna la ilaha illallah mangkan mun bini iman ka Gusti Allah menghayati makna la ilaha illallah bahwa si aparing rezeki kentok cuma Gusti Allah sobung boleh mun lakeh dateng intar alako benteng cengek dikol belu sampai pukul 5 alako tangde tengah oleh nakaro oleh pesedu polo ibu terita tiba ki kasih si bini pun tentak rentian pun tentak kikir tak ngusok bulan oleh pesedu polo ibu panapa si bini kalak peseben si bini sambil ngucap alhamdulillah ka alhamdulillah sokoni le oleh nari setia njek kak tak apa mak sokoni si beting barokah jareng paring Allah oh celep tak celep ada ning laki pak celep keng melarat pak melarat lagi melarat teritanu bahwa ledu bolo ibu penting cengek ketika itu ya keng kerota ikibayaki mumpata ikibayaki kopi keng pendenan lagi kadang bata ikibayaki kopi sakal le pak Allahumma sholli ala Muhammad kalakuna alako boleh tinggal mari alako le mulai la tau le bese sakale si bini ngucap boleh tina kak pasabar kak mun setia taule kola laku ibaring ben Allah misa kak dinto karena reng bini itu faham ben sadar bahwa laki nak beni tukang berin rezeki laki nak beni tukang tumer rezeki laki nak cuma tukang jemput rezeki cuma tukang jemput rezeki dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sholli ala Muhammad bahkan pada orang bini solehat taritan orang bini bagus orang bini kak dinto itina laki na mangkat haji ke Mekah intara haji ke Baitullah tapi ibu dik itu tak itina belanja sekali ben laki itu rot mana pak ini kan ada rebe ngararing bini jadi pak tak belanja sekali tak itina belanja sekali ben laki gitu akhirnya tetangga ngiding kabar si tetangga ngiding kabar intari ben si tetangga kan tetangga beda si bag anu kadang bag panapa nyamana bag bencana kana samangkin kepo jadi ajiling aki beda tetangga itina aki laki nate itina belanja sakale kento pah ingin tarik ben si tetangga ingin tarik kasih bini pah ngucak
datang ke kita ngucap kasih bini lek pas sabar ben ya lek ya dina pas sabar lek engkau ngiding kabar rencan laki nemben mangkat haji ke Baitullah ben teh tina belanja sekali ko wale tina ya pas sabar lek pas sabar mun bahasana corak keng abri nasihat cerita datang ke ketika itu kan mun bahasana corak keng abri nasihat keng biasan keng nas manasi gitu kadang Pak pas sabar lek ben ya pas sabar engkau ngiding kabar emben mangkat laki nemben mangkat intar haji ke Baitullah emben teh tina belanja teka sokon ni abul kana tina pas sabar biada kada iya reng laki tau zaman satu ya kadang tak kira pikiran kareng bini ku pamang kan parlos loros teh ibu apa sekali pak jawab si bini gitu karena orang bini salehah panapa jawab na si bini gitu taritan aja jawab si bini enten bu gula tak susah bu mau tak susah pemban saya belanja apa enten gula tak susah makin laki mangkat intar haji gula teh tinai belanja sekali gula tak susah apa lek mah tak susah dhahaba akilur rizqi wa baqiyar razzaq buk gula tak susah karena si mangkat haji ke Baitullah karo benih tukang tani rezeki bu benih tukang beriin rezeki benih tukang tuma rezeki karo cuma tukang kakak rezeki pada ben gula laki gula karo pada sebung pita na ben gula tukang kakak rezeki tukang deer rezeki mun tukang tuma rezeki tukang bagi na rezeki ni ka pakun tak untur tak bede sebunge kama pakun bede kanto bareng benten gula engki gento Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad di iman ka Gusti Allah kento pondasi si pertama mun Roma kento tero dadi pada ben swarga si nomor 2 taritan Roma kento bisa pada ben swarga manabi dalam Roma kento posak kalaben akhlak sesae kalaben akhlak si bagus tata krama si bagus makanya parloh nyunto dek ke akhlak ka Rasulullah tata krama na Rasulullah karena rumah tangga kento ternyata lebih-lebih dalam masalah budebu dalam masalah abu debu kento nyonto cara na Rasulullah apa-apa bisa kento karena rumah tangga kento esena belum 10% komunikasi esena rumah tangga kento belum 10% abu debu ternyata abu debu Pak arembek akan deh akolom acereta kento esena rumah tangga belum 10% maka namun budebu sae selake budebu na sae sebini budebu na sae ngangkui budebu se manis insyaallah rumah tangga kento bakal dadi rumah tangga sepada ben swarga amin Allahumma amin mangkana ngangkui carana Rasulullah mun abu debu karena anggota paling panapanya paling aktif anggota paling aktif kento dari abdina ben ajunan lisan Pak timbang anggota ase lain pada laki ben bini pada kayak ngelebean reng bini mun lebean pada kayak ngelebean reng bini reng laki kento i dalam sehari semalam bisa keluar budebu 5 kalimat cuma mun reng laki kayak mun reng bini teritan sehari semalam kento bisa keluar budebu sampai segemi ibu kalimat segemi ibu makanya tak kira menang Pak mun tukar ben reng bini Pak apa bisa kento iya segemi ibu soalnya mah ibu cerita selake karo sekecap sekalimat sebini lah lemah pun apa karena segemi ibu sempena kalimat taring bini kento makan panjenengan mun atau karak ben sebini cek laben Pak labah kalah atas bin layar make tak dikir segitu ngocai lemate kor la deki beri tak apa make hikir Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya makanya mun atanya kareng laki bener atanya kareng bini kan lain jawabna makai pertanyaan apa ada mun atanya kareng laki ben kareng bini tak ada jawabna cerita panjenengan tabaki ben tatangga iro jalan laki kita nyaki dari emak cong mak sabedaan di laun nanu melerokok mari mun teng laki apa kayak mun reng bini cerita kata mun ben tatangga bini kita nyaki iro jalan di emak bi mak sabedaan bi di laun na cong meli beras cong larang deh cong beras cong jasa lain gen 200 aja gen 2 seket ke TV mata aja gen mun haji sama haji ke TV kok lanjeng padahal pertanyaan seto tinggi Allahumma sholli ala Muhammad makanya reng bini kento teritan multifungsi bisa ngalakoni kelakuan telok bisa kalian reng bini kento bisa kelakuan telok bisa kalian bisa reng bini kento contoh apa sekanan neguk sotel aku ring cuko sekacir ngemben anak
HP nesel pedaki kok dunga sambil nelpon bisa mendeng bini itu mendeng laki kan tak bisa pak tak bisa gitu yang kadang reng bini gitu tinggal nyoro lagi nah kadang papa deben nyoro kaben tibi pas mana patanya bisa kali tinggal nyoro lagi bangucak lagi nah kak apa le anan kita koni sekolahan kak nyaman koni kok bulan kia sama sak kita mari ngoni anan sekolahan paham lihat kita telur teka sakilo belakanan dekian bulan beda arisan jinna kak le mari ngoni telur je ben pas koni aki beda jajan kok mari mesen lah mari majer kro nyaman ngoni kak le ya den Roma mau bener lampu mati dekian bulan kol beluk malam arisan nah tak nyaman melihat lampu pas gente ben dia pas ya den Roma ro beda meja tak nyaman kak pakai pengkir ben pakai pengkir tak nyaman muni sebab nang tengah iku. Saya laki aki kit sambil ngucap. Burung lek sing ngene nana. Arep apa mak burung? Pelengan kada kok ngiding aki bentan mbek. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyelakan lain dari laki bereng bini kento lain cerita. Mangkana cepon seki buruh kadipan apa? Lesanna abdina ben ajunan kento makeluar budebu kala bencarana Rasulullah makeluar budebu. Dalam Rasulullah tinggal keluar budebu akhlakkah kento ibaka ada akhlakkah kento seisabe bun ada jadi siapa keluar budebu saya manis sehingga orang saya merengaki kento tak perasaan bah kento mun akhlak yang kui insyaallah Roma kak di mak saus pecope Roma nah pesempit ya Roma nah king Roma kento bekal pada ben swarga amin Allahumma amin. Jadi tak apa-apa banyak akiyak neng rumah tangga itu tak apa-apa. Jauh serius ke lumun eluar akolom arembek ben bela tetangga pas serius. Artinya kapan lemira kapan le biru keng mun ilmu kamar neng ilmu Roma benik bini banyak kerja tadi tan akiyak tak apa-apa. Si bini ngocak kasih laki kak apa lek engko cek saking ngeben Allah paparaben boleh kak. Ipa beli boleh ke masa-masa paraben pahipa tabari alake boleh kok enjak kok tak laki ring lain alake ben boleh kok kak encan si laki encan si bini si laki bah ngucap ya iya lek cek lekar tedek ring alamar boleh kan cuma lingko iku encan si laki arten panapa banyak kia ke Malaysia keluar budebu sema manis Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah ketika dinto tarik tancaran Abu Debu romantis Rasulullah gitu ada buah cerita tentang Sayyidah Khadijah Rasulullah ada bu ruzik tuhubbaha gula sahabat sareng Allah ini kan dianugerahi iparingi rezeki iparingi nikmat cinta istok lebur ke Khadijah periksani pas orang yang saya paling leburi sareng ajunan Rasulullah kenta jawab ahabbun nasi ilayya Aisyah reng bini saya paling leburi ben gula ni ke Aisyah wa minar rijali abuha mun reng laki bapak Aisyah pas Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Sayyidah Aisyah itu pernah cerita bahwa gula setong waktu ada aing dari gelas mari ada ban gula kibeda karenah neng gelas kini ke aingnya jadi sahabat bi gula gelas kini pas ipon tut sarang Rasulullah gelas ipon tut ban Rasulullah pas sehari sarang Rasulullah lampat bibir gula sehari sarang Rasulullah sehari tinggal bangki lampat bibir gula pas Rasulullah ada aing dari lampat bibir gula kenika devuna Siti Aisyah ento berdering laki si ampo nyarian lampat bibir bini nengki toh beda iya beda keng iyo ekosod mari ekosod buruin kata Rasulullah tetiap apa akhirah mun budebu kalimat si keluar gitu kalimat apa nyaman rayuan kalimat-kalimat romantis kalimat-kalimat semanis maka di dalam rumah tangga itu bakal celep dari tadi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sampai ketolaran sahabat kento ketolaran dari Rasulullah ketolaran ketipan apa dari tadi karena Rasulullah buda buna kento manis misem lolo tinggal iwalati sarang sahabat kita beda sahabat kubar kata lemah teretan mana bita kalib Abi Dzar Al-Ghifari mana bita kalib Abi Dzar Al-Ghifari kita kubar kata lemah depak kata lemah kita ketolaran dari Rasulullah depak kata lemah lah kok misem periksani ben si bini misem neng katibi misem ting Abu Debu misem reng bini kita kan curigaan bang taning asli ngaki beda perubahan sakoni dari laki nah kita langsung kita nyaki ben reng bini tanya aki sarang si bini anak apa sambian kak
Ceng biasa nak datar nih kemuan nama semakin leko misem sehingga kan kita mun ben siti rok jele jepon sebini jawab sabar gitu jelek benih keng apa engkau hari tada hubung na ben siti tada hubung na ben siapa bahkan tada hubung na ben engkau dah iya ria engkau leko misem lolaga ria karena hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma takallama illa wa tabassam engkau agak ria karena engkau ria agak ria ngatela Rasulullah muni masjid agak ria engkau ngatela Rasulullah ria tak abu debu kecuali itoroe kalaban misem tak akan desarang sahabat kecuali itoroe kalaban misem jadi ajunan seteja kemarin peleman dari itu debak kacompon lah misem lolo pak misem tanya aki ben si bini misem neng ke tibi misem ngocak si bini ini di mata ngelake kok kata Rasulullah mangkana ngiring budebu kalimat kita kalimat sekeluar kita kalimat sesai kimun tak ilah salah kiai munila salah bini kikir bini nyentak bini manglo pas tak ilah ben oke bu ilah ben kiai akan sakin itu cerita mun beda apoy pas sajen etambai parodiben jan etambai kaju tonu jan eserami bensin mate mana pa jan rabek ba jan rabek maptina ban ajunan mulai lambangan sakin to ting lebih dikikir cung ranyingan suaran ting nyentak pada nyentak ting ngampul pada ngampul ngosok pada ngosok tadi saja rabek coba ngangkui cara Rasulullah mun beda apoy cek serami bensin mun beda apoy cek beri parodiben seram ben aing insyaallah mate tinggal mate nyaman cerita telap Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad itu cara Rasulullah bahkan sampai setong waktu Rasulullah gak dito pernah katamu yan muring sahabat abek tanggur satobung sahabat kan tuh abek tanggur satobungnya to ragi ka Rasulullah setin Rasulullah banyak sahabat biasan Rasulullah mun aga duan deureun panapa boleh banyak sakon nia panak kati panapa bisaos kita pasti bagi dek ka sahabat si bede setin aga duan susu segelas saya segelas kan to deur ben Rasulullah pas itu bagi dek ka sahabat si bede setin aga duan roti setongi cari si roti paling aki dek ka sahabat si bede setin akhirnya anggur itu ya terakhir dek ke Rasulullah tapi tak pada ben biasa nah waktu kak dintoh anggur itu tak tabar ben Rasulullah cerita deur anggur itu aku ganggu deur sareng Rasulullah sambil abu debu ka orang siaparing anggur beda ya junna sambil deur ben Rasulullah sambil misem sambil abu debu terus sampai sobung anggur gitu sisa tobung itu adalah sobung karina sakale kita Rasulullah tak mataber dengan sahabat si bedi setin kuper orang syabri anggur timbul tanda tanya sahabat kita mator ke Rasulullah Rasul cabis pamator nah apa sahabat mak tak kati biasa na Rasul nah apa nasi tak kati biasa eki biasa nah ajunan manabi aga duan deureun kento panapa boleh banyak sekoni aga itu mataber dengan sahabat si bedi setin samangkin mata bertaberan tak paling aki dek sahabat si beda setin sareng ajunan apa napa Rasul polaking cek saena polaking manis anggur lagi Rasulullah misem bahasa Jawa tan bening keng cek manis sahabat anggur celok seni ka anggur segi kurang celok seni ka gula takok gula kobeter mun anggur niki paling aki ka sampean paling ngaki ke sampean pas deur ben sampean gula tako sampean tako tak bebe sinahan namua orang itu mun deur bareng celok kan pakun merenges pak thank you pak pakun merenges pas deur pao celok cempleng panapa bisaos pakun merenges tapi Rasulullah pun tak merenges misem pakun sampai abu debu ka sahabat gula tako debu Rasulullah mun deur sampean takok sampean tak bisa senahan namua sampai akhirnya deur ben sampean anggur nika sampean merenges katela ben orang syabri burung sebunga orang syabri tahu si anggur celok sebunga burung mulai dalam kebadan susah karena beri anggur celok ke Rasulullah tapi karena Rasulullah kento ci ajegeun ka perasaan tahu ning syabri anggur kento ci anggur celok mulai ka compon cerita mah pokok kasih bini cerita le anggur siaturaki ke Rasulullah le iabi ke tibi ben Rasulullah
sahabat terus setintek pemelo sekali lek itu ori abi ku gengku ben Rasulullah ngaraking dari manis anggur padahal keng celok tadi. Oh kento Rasulullah pak mangkana abdina ben ajunan okorna dalam odi kento lebih-lebih dalam masalah Abu Dhabu ben dalam tata cara selain nyereng dalam panah Rasulullah Abu Dhabu ngangkui carana Rasulullah karena jalan kaudian si paling ekeleburi sareng Gusti Allah kento jalan kaudian Rasulullah cara Abu Dhabu si paling ekeleburi sareng Allah cara Abu Dhabu na Rasulullah cara ADR sebalik ekeleburi sarang Rasulullah cara sarang Gusti Allah cara ADR Rasulullah dharma Rasulullah mun ADR Rasulullah kento menabi ADR teretan umpanna kento ibitong pak umpanna ibitong sarang Rasulullah kain lagi kento ibitong salain umpan kento ibitong sarang Rasulullah mun ADR kento ngangkui telo gerigi teretan ngangkui telo gerigi reng karanganyar ngiding kabar adereng teretan engki Rasulullah telo geriki mun paden kula nganggo telo geriki tak gelem kenyang kiai jela karla abid engku teretan si kenyang lebih-lebih pagi ku wae nasen Pak aku ra koi tak gelem mare gitu darem carana mun abe tak mampu sema pada ben Rasulullah di awal sampai akhir paling punten andi si pada ben Rasulullah ti ADR abdina ben ajunan niat ngereng lalampana Rasulullah umpan si pertama nganggo telo geriki umpan si nomor 2 ngangkui telo gerigi umpan si nomor 3 ngangkui telo gerigi ting umpan si nomor 4 pas pamireng derita ya si penting kan beda si pada ben Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad teretan si sami mulja si abdina amuljaki tor abdina ta'zimi maka dari kadin toh abdina ben ajunan rumus kangkui bisa bunga udik jalan tunya setong iman ka Gusti Allah menghayati maknana la ilaha illallah si nomor 2 ngangkui akhlak sesae dek ka seteja orang lebih-lebih dek ka orang sebeleng semak ka abe engki kentok keluarga bini anak teretan reng sepo lebih-lebih ngangkui akhlak sesae sehingga Roma abdina ben ajunan kentok ipa barokah sareng Gusti Allah ting barokah edelem make panas teti celep make rodep teti terak make sempit teti lebar barokana reng paring rahmat dari Gusti Allah amin Allahumma amin teretan si sami mulja si abdina amuljaki tor abdina ta'zimi saterosa teretan saterosa kangkui bisa jemper bisa seneng rumah tangga kento abdina ben ajunan selake ben sebini kento kudu pada negu dek debuna Gusti Allah panapa debuna Gusti Allah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna cak maturana hunna tiningkapi orang bini libasun ari angkui lakum eka andi tibin kapi orang lake wa antum bentining tibin kapi orang lake libasun ari angkui lahunna eka andi kapi orang bini jadi reng lake pada ben angkui ka reng bini pada ben angkui ka orang lake derma angkui kento setong angkui kento teretan pagentengnya angkui ya pagentengnya angkui ya palarangi angkui ya teretan mularos terosan yang kui genteng larang angkuina kain nah tepak ka kain segenteng saangkuyan 1,5 juta tapak ka batik sutra sangkuyan 1,5 juta kengela ko yang kui mare yang kui isasa kun kereng yang kui boleh ketek isasa boleh kun kereng yang kui terus agak dinto teretan mularos terosan yang kui make genteng ting abid bernanah aube pak kain nah nyat teretan nyat apa terus terosan yang kui si asallah bernana aberna celeng au bebu-abu si asallah bernana pote au bening koning apa terus-terusan yang kui sakento juga rumah tangga selake ben sebini karena bulan madu itu kan hitungan bulan benih hitungan tahun tapi hitungan bulan mun beda mantan sampai 6 bulan sampai 7 bulan belum bulan pas tak tukar sekali teritan keng cek geneng kurun na gitu pak mun pabulung bulan tak tukar sekali pasti beda tinggi pasti apa pola karena jepon segi buru pada ben angkui debun Allah
pada ben angkui mula di balian yang kui ros-terosan yang kui pasti beda padeng tak saena. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Si asalah si laki tak uning dek kagak cobaan nasi bini. Si asalah si bini tak uning dek kagak cobaan nasi laki. Akhirnya tinggal masuk ke rumah tangga tadi uning. Si laki ngucap tang bini ternyata tinggal tedung ngerok ternyata. Ting tedung ternyata acailan. Mi lambek ki akal bekal acara tak ngerok acara tak acailan. Ki jaringan tak teman ketemu ternyata. Paling mun ketemu nak ketemu je sakece. Saya ketemu nak mandi kan setengah jam. Ketemu nak cuma sejam setengah 2 jam karo. Mun ketemu beda keluarga, beda pertemuan keluarga, apolong benepak bedembuk seteja apolong paling karo 2 jam. Sebelum ketemu mandi setengah jam. Ya roh, om sobung berak parah. Tapi tinggal ampun masuk dek ke rumah tangga di kol 6 sampai kol 6 pole apolong pasti bede pangki. Si asal late temu cek bau akhirnya temu cek bau kepe si laki. Tinggi, bangki saja nak dinto. Mangkana karena rumah tangga itu pada angkui jepon segi buruk kau sadar mantan si laki ben mantan si bini reng laki ben reng bini kau sadar bahwa rumah tangga anika itu sobung pidana pada ben asolat sobung pidana sarang pasah sobung pidana sarang haji katiban apa pada ibadah ka Gusti Allah dak remah ibadah dak remah salat mun ros terosan pasti beda tobuke pasti beda sengkana keng kotu nampu jaga aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita si pertama libasul lagum. Si nomor 2 katipan apa angkui kita top. Kangkui no tope aib. Si laki no tope aib si bini no tope aib si laki. Tak ning cepon reng sepolam becong mun keker serempetan neng ilm kamar calon cak katanian jo. Mun serempet na keker ilm Roma calon cak katanian maleta temu bentatang kejadung gerando calon cak katanian mun serempet na locot ilm Roma masuk ke lem kamar pa becek pas mari becek keluar boleh arten panapa mun bede kata sayan bede aib bede kacubaan cek sebar ka boleh datang ke totop kento aib abdi ben ajunan tipi terita. Karena jangan sampai kadang kadang likta beli kadang reng bini tinggal akolom tinggal kande pasti laki kadang sih kande ngocak kakanjanan mun ben buk nyaman buk arep le ya cek lagak tuan ben lagi no buk pelak deh ya luar biasa tinggal laki buk tang laki cek cerik deh ya mulai apolong kok 10 tahun kok apolong buk ku tahu rasana bunga deh buk kan kento na lecek dari ta thank you pak kan kento na lecek mi ko cak lecek 10 tahun apolong andi anak telok ngucak tak tahu rasana bunga si telok kento olen apa pak olen susah olen anyar grenyet 3 tahun ning berak timur dari ta thank you pak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ampun jak mukaan aib si laki juga si laki ya jak mukaan aib si bini kadang si laki pada jen ngajen ajar eta kata tangga namun ben lek nyaman lek arapa kak ya bini nemben anu irit bisa nyimpan mun bini nemben lek mun nemben bisa nyimpan make andi pemasukan ni sokoni bisa nyimpan mun tang bini mun nemben andi 10 ganongku lek 10 ganongku munin ba mun tang bini mun tang andi cek make 10 gan bah pada 10 gan sorok lek 10 gan mun kabolan keng pada ben 10 gan sorok iko darem mun 10 gan sorok make berina berempat akun sorok katoro ada secekak sekali tak bisa meneko iko jan se laki ampol jen ngajeni arten saling totop mun beda kacubaan saling totop se laki andi kacubaan totop ben sebini andi kacubaan totop sarang se laki sehingga rumah tangga gadinto utuh cudu beris dunya akhirat amin Allahumma amin teretan sesami mulja si abdina amuljaki tor abdina ta'zimi malar muka along bolong abdina ben ajunan yari samangken kak dinto kengi rahmat hidayah
paparing rahmat pangapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga abdina ben ajunan tak cuma along polong nang Karanganyar meloloh, tak cuma along polong nang itunya meloloh, tapi malarmu ke apolong aku laku sampai dapat ke swargana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena mun yalam dunya abdina ben ajunan kento namung sakecek samakin kento acara sebuah hari boleh lagi sebuah hari almarhumah Mu'siah enggi toh nyatos mana pasti oh satu sehari karena abdina ben ajunan kak dinto taritan abdina ben ajunan kak dinto namun sakejek ya dalam dunia tak abid punten pak tak abid katiban abek kento namun sakejek ya dalam dunia maka karena sakejek abek kento ngireng aku bayi sangu dek ke alam akhirat kalau bencara panapa kalau bencara pa banyak ibadah penal pe dek ka ulama ngireng dalam pana ulama sehingga abdina ben ajunan ku laku ipa polong pole sarang para ulama apolong sarang orang-orang soleh lebih-lebih bisa cabis dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Umat Nabi Muhammad gitu cuma sabitek pak sebitek kapetong polo akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in tabun Rasulullah umur tang umat rek karo sabitek kapetong polo sebiasa iki beda saya sampai 120 beda taritan beda saya sampai to sekat beda keng malaharak si busetong compok kento beda saya sampai umur 100 segemi kento beda taritan beda keng sabung umur ampun semakin umur 100 segemi kento orang ngepekun suara lagi tukang anu gitu tukang siar amal beda amal masjid, amal jalan, amal madrasah kento tukang siarah. Mun kento sinyaraki make bahasa na atok peletok taritan. Orang si asal tak beri, tetiap beri pak. Dari ikhlas pak. Asal tak beri ya. Keng mun kento si Asia nyambiang. Andi pese 5.000 bin kabine kalah si 5.000 bagi. Apa nap ikhlas itu. Satu segemi umurah. Beda si 100 mana bita kaleb 105 tahun, panapa 106 tahun. Kento 106 tahun bebejana sebung si pongka sekali umur 106 tahun bebejana sebung si pongka setong tembu boleh pak tembu boleh mak bisa apa tinggi pereksa nih kak kota foto ternyata ahli Al-Quran lebur maus Al-Quran mun bulan Ramadan kento sampai 12 kali sampai 15 kali hatam Al-Quran cerita abdina ben ajunan mak kudu bulan selain bulan Ramadan saya mak hatam masakan lian kadang jeng aja tadi tak teki pak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sehingga dahbuna Rasulullah abdina ben ajunan kento abdina ben ajunan cuma pada bener orang ngau darem orang ngau setong waktu dek on dek ke lemah Rasulullah kak dinto rosak pak dek on dek ke lemah Rasulullah kak dinto rosak akhirnya Sayyidina Umar ipangki sareng Sayyidina Umar matur Sayyidina Umar ka Rasulullah panapa jepon Sayyidina Umar kasokan ibu becek dek on dek dalem Rasul dapuna Sayyidina Umar kasokan ibu becek dek on dek dalem Rasulullah pas ajawab panapa jawabna Rasulullah mali walid dunya dapun Rasulullah empon Umar tau sah becek napa cek gula bentunya nih karo sakecek Umar gula bentunya nih karo sakecek masa nampon tikel tau sah becek torot bedenah dapun Rasulullah kata Rasulullah teretan keng munafcina ben ajunan tak ningin coba genteng ketorok telokan sama mengucak si bini kak gentengnya ketorok telokan teh genten nak kak cek lejen hujanan setia pak jawab mali walid dunia kopo pak kopo teretan lain makom bolan cek nyuntomun masalah gitu Allahumma sholli ala Muhammad kan sampai kesempatan si lain Rasulullah kak dinto neng ipa perangan mana bita kalib asarin Rasulullah neng laman Rasulullah kinto kasar luar biasa dari kasar lah laman Rasulullah kinto tinggal abungu kinto panapa pongkora Rasulullah tengana pongkora Rasulullah sampai alam 4 ipangki sareng Sayyidina Umar mular Sayyidina Umar sambil matur duh Rasul cek samangken raja Persia ben raja Romawi para pantedung neng eka sorse lembu neng elama segenteng pas ajunan manusia paling mulja satunya asarin neng elama dari kasarah tele alam 4 pongkora ajunan ngireng pola kasokan biabtine nyari yakin segentengan Rasul pola lebih saya ke ajunan Rasulullah jawab mali walid dunia empan Umar tak usah
Mali walid dunia, jawab pernah ketika itu yang terasaki ben Rasulullah. Mali walid dunia. Kenapa dia ben Rasulullah? Napa Umar? Gula bentunya nih kata andi hubungan kerosa kon nih gula ben. Gula nih keparumpamana gula atau manusia selain. Mun yumpamaki bentunya nih karo pada ben orang seintar perjalanan. Illa karokibin yadhillu tahta syajaratin thumma roha. Parumpamaan gula ben manusia selain yumpamaki bentunya nih kepada ben orang seintar jalanan. Mangkat jalanan erok jalan nemu pangaupan nemukan bungkaan pangaupan ambu sekejap intar ros maloros intar maberes lesoh intar adeer intar nginum intar istirahat tinggal beres lesoh sekejap aki mangkat boleh Umar bin Rasulullah. Jadi almarhum bahasa almarhumah Musi'ah binta Ahya kak dinto teritan si ampon subung umur kento ampon lastari ngau pak lastari apa lastari ngau mangkat ampon kan kita ada apa teritan kita ada apa ampon oleh 100 tahun si subung umur kiai tak ada apa lagi oleh 200 tahun subung umur kita ada apa bila saya ada apa ku laku tinggal ampun tapang kiben Gusti Allah tinggal ada pak kare kiamat baru ada apa gitu kita ada apa lagi le abtina ben ajunan kento perapan ngau sama ken bah perapan ngau perapan ros meloros perapan istirahat maberes lesoh sekecil aki mangkat boleh keng manteran ki lanceng umur amin Allahumma amin jangan abah kento benih keng cek pernah no di iram tunya pak punten benih keng cek pernah nak ngireng mun tak part aja saya tak pernah berjalan tunya panjenengan itu akhirnya biten gula amin iki amin doa akhirnya biten gula manter lanceng umur panjenengan manter lanceng umur sampai umur 400 tahun amin unggul amin terus dia 400 tahun abu pada takut 400 tahun pak apa-apa mun 400 tahun mak takut mun telak 400 tahun kanca-kanca telak mati kapi terita telak sobung bareng sekali gitu sebung kancan abid gelu mun telak 400 tahun maka abdi ben ajuan benikeng cek peranan mun telak 400 tahun tinggal sobung umur datang keng ding kabar benih susah terita siapa tadi umur mah berek roh masih umur 400 tahun iya oh cek lah waktu nyata nih abid lah waktu kayak elebet di ben malaikat meneribet Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tetijak sekejap saos umur abdi ben ajunan cuma sanos sekejap umur kento bisa ngungguli dak ka umur umat sebelumnya kalaban barokah syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun umat si keluar umat sing ngadeen teretan jeung lanceng umur gitu umur sabanapa beda saya sampai 1000 tahun Nabi Nuh alaihi salam kento syada wa ka kaum kento 950 tahun falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama syada wa ka kaum sampai 950 tahun senuro karo bulung polo biki teretan 950 tahun ada wa kaum senuro karo bulung polo biki mun pak kering karanganyar yang kak dadi nabi pas senuro karo bulung polo biki acara ambu dadi nabi sakoni gelu cok 950 tahun gitu tapi dari sabar Nabi Nuh kento bakun ada wa tambu sekali siang malam Nabi Nuh alaihi salam beda saya 500 tahun beda saya 300 tahun cok lanceng umur gitu sampai nang masa Nabi Soleh Nabi Takalib masa Nabi Soleh kento beda orang bini kento nangis tambu sekali beda nang yaden kuburan juk tojuk yaden kuburan ring bini kento pak nangis mulai pagi sampai sore tambu sekali saya nangis beda orang soleh kiai saya saking lebet neng kuburan kento pagi na berangkat lebet miusa ngetelak ring bini kento berapa nangis paleman na kiai lebet neng kuburan boleh ring bini kento pakun nangis kita ambu saya nangis akhirnya periksa nih ben kiai kento bu dan gula taruh tanya aga panjenengan apa-apa bu panjenengan mak mular tambu sekali dan gula gelek mangkat kulaku ngatelak panjenengan berapaan mular semakin kita ambu si mular bedepan apa bu panapa kasusana panjenengan andik karwatan panapa kuburna pas saya rasa bedaya dan panjenengan gitu cepon kiai gitu ajawab rek bini gitu kiai nyun pangapora dan gula cek susana semakin kiai kibur kapatian anak ya gitu saya dan gitu kuburna anak abdina
ki tabini hulekanan lah subung umur kiai mata hicek nguden kiai periksaan nih ben kiai umur sana apa bu putrana sampian segi nguden nih bu segi tabini gitu bu umur 300 tahun kiai 300 tahun kita abini cerita mun tebak garing karanganyar ngaradele kereker tengki pak cek 300 tahun cerita Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pas aja wab kiai itu aja wab bu asokor pa banyak panjenengan bu ka Gusti Allah para aja sokor ka Gusti Allah putrana sampian sampai umur 300 tahun ku laku neng akhir zaman beda umat tak setong nabi kentong umur tak sampai 100 tahun bu sebanyak sabitek ke 70 tahun tapak kapasira tapak kaptina ben ajunan umat aku setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka malar muka sana saja sekejap odi alam dunya bisa posa amal ibadah abdina ben ajunan teti amal ibadah lakoh sehingga terima sarang Gusti Allah amin Allahumma amin kalau bencara apa setelah lakoh sekan di abdina ben ajunan kan niat ibadah pak kan niat ibadah alakoh abdina ben ajunan kan niat ibadah cerita mun ikan niat ibadah maka alakoh teti ibadah gitu pak alakoh dari pagi alakoh bangunan kol belu mangkat kol lemak mulai ikan niat abelenceuna anak ben bini cerita debuna Rasulullah man bata wa huwa kalun min amali yadi bata maghfuran lah siapa orang setedung malam dalam kebodohan leso luar biasa karena seharian penting alako kangkui ada eri binina kangkui ada eri keluarga malah tak ada bareng-bareng haram maka orang jeriah tedung dalam kebodohan isapora tu sana sarang Gusti Allah amin Allahumma amin dia Quran bejeng pak mun alako dikol beluk setelah kon lemak pasti kalau pai duhur cara lain perempekan gitu si penting apa jeng makai lakoh abdina ben ajunan kan niat ibadah lakon abdina ben ajunan teti ibadah mungku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala intar ka pengajian kan niat ibadah niat keng mabunga mamasuk aga bungaan dek ka atena teritan pada Islam niat panapa silaturrahim pada siapa tetangga niat panapa niat ngaji niat panapa boleh niat abe itu nerakat nak foto malai jadi orang selebur ngaji niat ketika dinto abdina ben ajunan senausa intar ka pengajian sekalian keng genjerna oleh genjeran bampak karena niat apa bampak pak amin Allahumma amin tadi sebelum memangkat ka pengajian mun beda oncengan beda pengajian nak abe niat dalam hati kok intar ka pengajian setia setong niat masuk ke bungaan ke atena orang mukmin tetangga kalau masuk ke bungaan ke atina teretan dua setia kok intar ka pengajian niat keng silaturahim ben bela tetangga telok keng niat ngaji empat niat neraka anak foto malah nak foto tadi orang ngaji kita luar biasa pamak maca kibat ya teretan sing kena foto abdina ben ajunan tadi orang sekerat tu mulja dunya akhirat amin Allahumma amin malar muka mantan si dua si selamat dari semakin kita tuli paring anak foto soleh soleha sehingga tadi penyekan tadi pakoh dek kemantan si dua gitu sehingga pakun terosan di dalam kebagusan ibadah ka Gusti Allah sampai ke bental bateh amin Allahumma amin sekak dintoh bang sombeng torba mator dari abdina kurang lebih nanyun bangapora mana lebih bener murni dari babaring Allah mana lebih beda salana murni dari kotor hati abdina tibi ben puduna abdina tibi melar muka banyak barokana ben manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh